Basabi si posami, basaba manha, kanisa na edozi, ishisile impepo, kanisila makansela, basabi si posami, basaba manha, kanisa na edozi, Sanibonani balandeli emakhaya, uMakhosi Umdlalo sile ngikhuluma naye bakithi kanti ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqolo. Ngizothanda nje ukunamukela nonke ngithi ngenani phakathi kwekhaya nihlale phansi nikhumbule ke bakithi ukuthi namukelekile phakathi kwale khaya. Khona oyedwa engingasho ngithi bakithi akamukelekanga phakathi kwaleli khaya. Nanokuthi bakithi njalo uma ngabe ukhona ivideo esithe sayiqopha nami ngisuke nginethemba lokuthi bakithi khona lo muntu okuzothi mayifinyelela kuyena besiba usizo oluthize kuyena, kube khona lapho yena ezomsiza khona. Ngizophinda ke futhi ngicela ukuthi ningakhohlwa ukuthi ni-subscribe, niphinde futhi nithene kona ama-notifications ukuze njalo uma ngabe kukhona i-video esithe sayiqopha phela nawe izokwazi ukuthi besisheshe ifinyelela kuwena. Ngakhulukazi abaqalayo nokulibona leli page lethu basubscribe bakithi, banganenzi iphutha, bangakhohlwa futhi. Okay, namhlanje ke bakithi ke ngingathi angisondele ke sizokhuluma ngendaba kamoya noma ngendaba yemimoya, ukuthi bakithi ukuthola ukuthi siyazi ukuthi khona ithunywa esihamba nazo, khona amadlozi esihamba nawo, bese uzothola ukuthi nene khona kwesinye isikhathi umuntu onenkolelo yokuthi uma ngabe kuvela noma evezelo noma into ivelela kuyena noma etshelwa kwesinye isikhathi cha wena khona abantu bahamba nabo noma khona izithunywa kuwena, angithi yabo nazo isikhathi ziziveze omunye kuvela ukuthi unedlozi nayo liziveze kuyena idlozi, obese kutholakala ukuthi njengoba lo muntu uthola ukuthi unemimoya nje bese uthola ukuthi idinga ukulashwa ngendlela kuyena ethize. Omunye umuntu uzothola ukuthi akazodinga nanosizo lokuthi alashwe, kodwa into yakhe izokwazi ukuzikhulumela imtshele ukuthi akenze u1 no2 no3 no4 no5, angithi yabona. Kodwa ngifuna ukuye kutheni kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi umuntu kamoya noma abantu bakamoya, khona abantu abanalento leyo ukuthi umuntu abe nenkolelo yokuthi ngoba naku wena ukhona idlozi kuwena, ngoba nakhona isithunywa kuwena, okusho ukuthi nawe udalelwe ukuthi usebenze abantu. Sizokhuluma ngaleyo ndaba namhlanje ukuthi ngabe wonke yini umuntu onezithunywa onedlozi udalelwe ukusebenza abantu yini na? Okusho ukuthi ngingasho ngithi cha bakithi kuyenzeka uthola ukuthi kunedlozi idinga ukuthi lashwe kuwena, udla izinkamba, kwesinye isikhathi uzuhamba uye ephehlweni wenze zonke izinto ekumele zenziwe ukuze into yakho ukwazi ukuthi ilapheke, futhi ilapheke into yakho uphume uye ekhaya, kodwa akungeve ngoba wena abantu bakho bekudaleni ukuthi wena uzosebenza abantu. Akazi noma niyangizwa bakithi, ngoba kwesinye isikhathi abantu abadala noma idlozi lizofuna ukuthi lilashwe kuwena, lihlanjululwe kuwena, lifuna ukugidele uma ngabe kungena bakungoma kuwena bakudlulise ezintweni ezithize, kodwa ekugcineni akungeve ngoba kuukuthi wena bafuna ukuthi uthi uma ngabe usuzenzile into zabo bese uba umuntu ozohlala phansi usebenza abantu. Akuzona zonke izithunywa bakithi okuthola ukuthi uyabonakala ukuthi umuntu khona isithunywa kuyena, khona umuntu onesithunywa kuyena esizesidinga ukuthi isikhathi alekelelwe kwesinye isikhathi ezintweni ezithize, ulekelelwe ngempela entweni ezithize, isithunywa sakho siqonde izinto zakho zibonakala cha engazi ukuthi sekulungile, kodwa akusho ukuthi wonke umuntu uzosebenza ngabantu bakithi. Ilokho engifisa ukuthi ngizokucacisa namhlanje, ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka idlozi lakho kwesinye isikhathi lifuna ukuthi lilashwe kuwena, lifuna ukuthi udle izinkamba kuwena, kwesinye isikhathi ube ukwenza lokho bese likupha umsebenzi omkhulu ngendlela oyisimanga. Ngithi yabona ukuthi wena ulungise idlozi, wenza lento, wadlula kulento abafuna ukuthi wena udlule kuyona, base bekupha amandla, base bekupha okungaphezulu. Mengabe kwesinye isikhathi kwesinye isikhathi kuyenzeka kuvule ngisho amabhizinisi, umuntu ahamba yothwasa nomuntu alungise isithunywa kwesinye isikhathi bese kuvuleka amabhizinisi, izinto zakhe ziqhubekele phambili, uthole ukuthi akasebenza abantu kodwa ngokwamabhizinisi
uya phambili ngokomsebenzi mhlawumbe uyasebenza kodwa uthola izikhundla angithi abone kodwa angeve ngoba ukuthi wena wawuthwasela noma awulungise izinto zakho ngokuthi ngelinye ilanga uzohamba uzolungisa abantu noma uzosiza abantu bakithi ngoba kwesinye isikhathi ukuthole umuntu uthola ukuthi uzohamba ayothwasa omunye aphume ephehlweni ngakithi abona masephumile ephehlweni nazi izinto uyabona ekhaya ngiphumile mhlambe kunenyanga mhlambe kuno 6 months kodwa kungena umuntu ozosebenza bese umuntu ephatheka kambi umuntu athi mina uyazi ukuthi engazi ukuthi inyanga yami mina yadlala ngami into yakhe akayilandelanga uthola ukuthi into yakhe akabangazaza ayilandela ifune uqala ukuthi mina hlobo luni lwento mina engiphiwe yona qala ngithi yabona ukuthi ubheke into yakho uqala wena ukuthi mina ihamba kanje njengoba abantu bami befuna ukulashwa beza nani anganoma kuyazwakalani ngoba ukuthola ukuthi kwesinye isikhathi omunye nezibonakaliso bakithi izibonakaliso sineke siboniswe zona zike zisicacisele uthola ukuthi nene ngisho vele ungaqala uhambo lakho ubuwaphupha amanzi ubuziphupha izintaba uziphupha emanzini ukhuleka kodwa kwazi uphupha ukhulekela abantu enye yezinto futhi okufuneka ngibheke leyo ngiyazibona zonke izinto kodwa bengingakaze ngiziphuphe ngisiza umuntu bengingakaze ngiziphuphe ngikhulekela umuntu ephila angithi yabona ufuna uyibheke lapho into yakho ukuthi wena iza ngayiphi indlela kwesinye isikhathi ziningi izindlela ke eziveza ngayo kodwa enye leyo yezinto okufuneka ukuthi mawuzibheke ukuthi into yakho iza kanjani kuba kusiwona wonke umuntu osola ukuthi nene kulolu hambo likamoya into yakhe iyakhuluma isho yonke into kodwa akadalelwanga ukuthi yena thuzohlala ekhaya asebenza abantu kunaloko uzobe ukuthinta izinto zakhe bese idlozi lakhe noma izithuno zakhe zimqubule ngokunye izinto zakhe zikhanye ngene indlela ziye phambili uthola ama promotions emsebenzini uphatha abantu amabhizinisi anyuke aye phambili okay bese sifika lana ke bakithi bese kuzoba yilento yokulinda khona lento ekishaya abantu futhi yokulinda ngizothanda ukuthi ngiyifake lento ukuthi usisikhathi khona umuntu ophumayo ephehlweni into kade ngengihamba ngayiqala futhi le ndaba uphuma uye ephehlweni uhlala 6 months akusebenzeki akubekho abantu kwesinye isikhathi abangenayo bangangena abantu nje ayingoba kwesinye isikhathi uvaliwe le inkonzo yokulinda bafikithi iyafunakala ngoba idlozi lakho kwesinye isikhathi uma ngabe usulaphile noma isithunywa zakho usuzilaphile kwesinye isikhathi bazokutesta bafuna ukubona ngempela ukuthi uyahlala yini entweni yakho uzokwazi ukuyimela lento noma cha khona omunye umuntu okuthi emva kwa 6 months elungisa izinto zakho usiyabona into zakho usiyazithatha usiyayilahla uselahla lapha akasafuna ukuthi uhluleke ukulinda uhluleke ukulinda kwesinye isikhathi ukulinda ke kuyashaya kwakhona umunye umuntu okaqala ukusebenza emva kwa 2 years ngikhuluma ngezinto ezenzakalayo athi mina ngaphuma ngithwasile ngazenza zonke izinto ngaphuma ephehlweni kodwa akaze kuze kunyakaze kuthi emva kwa 2 years kwamazi qala izinto mina zinyakaza kwangena abantu bafisa usizo kwenzeka ukuthi ngamisa umuntu kwenzeka ukuthi ngabona ukuthi idlozi lami imali linyakaza uthola ukuthi akukho kwesinye isikhathi o10 alwenzile isikhathi funa sicele sikhumbule ukuthi labantu abangale izinto nabo bazenza ngesikhathi sabazenza ngendlela yabo ngesikhathi isikhathi kusathuli kunezizathu esisuke sikhona kubona bazokutesta okungenzeka futhi khona into esuke ingale esuke idala lokho bona abasuke beyazi cha uzoqala ukusebenza ngesikhathi esithize uyobe sekulungele ngicabanga ukuthi kuyazwakala mangabe ngibeka ngaleyo ndlela ukuthi yebo khona abantu okuthola ukuthi uzothwasa ukhona uthola ukuthi umuntu unesithunywa kodwa akungeve ngoba edalela ukuthi asebenze abantu into yakhe idinga ukuthi ilashwe ilungiswe then mangabe isilungile into yakhe bese kwazi ukuthi athole izinto noma ithongo lakhe noma isithunywa zakhe sikwazi ukuthi zimqhubezele phambili khona omunye umuntu ophumayo ayephehlweni khona omunye umuntu ozilungisa izithunywa zakhe kodwa mase zilungisile othola ukuthi vele okuphiwe noma ukudalela ukuthi vele kufunakala kube khona abantu abazosinda basinde ngesandla sakhe noma sindiswe uyena kodwa ngokuthi izinto yakhe isayintsha usanda kuyilungisa izinto zakhe bese yena ejaha ajahe manje abone ngazi ukuthi makuphela inyanga mina ngiphume ephehlweni makuphela inyanga kade ngilungisa izinto zami ngizinto ezesithunya pho abantu bangashola ukuthi kwangenzeka lutho bese yadikibala bese lahla izinto zakhe lokho kudalwa yini na ukuqhathanisa into yakho nento yomunye umuntu
ubona umunye umuntu kwesinye isikhathi okusizayo umbone nabantu abaningi abeza kuyena nawe bese uzitshela ukuthi okay okusho nami mangiqeda la nami ngizofana nalo izinto zabantu azifani ingakho zingasebenzi ngokufana izinto zethu angeke zize zifane nhlobo ngoba kwesinye isikhathi ningathwasa ndawonye kuthiwa nithwasa niba u6 mhlawumbe nisephehleni niba u6 lapho uthole ukuthi uyedwa umuntu ozophuma sebenza abantu kule 6 esuke khona uthole ukuthi mhlawumbe bonke bazophuma sebenza abantu uyedwa ngeke abasebenza abantu into yakhe into suke kuya ngokuthi udalelweni ukuthi abantu bakho baze ngani kuwena bafuna ubalungise khona kuzokwenzekalani kuwena akusho ukuthi wonke umuntu abantu bakho bafuna ukulashwa nje khona uzolapha abantu cha akukho njalo bakithi ingakho ngibe sengifaka nenkonzo yokulinda bakithi ukuthi kulo msebenzi noma uma ngabe umuntu kamoya kwesinye isikhathi kubalekile inkonzo yokulinda ilindi into yakho musukujaha musukuzifanisa nomunye umuntu musukubona lo wayakho kuhamba kahle kwenzeka yonke into nawe bese ufuna ukuyifanisa wena abantu bakusibona bakhe nawe khona kwakho ophiwe wona kona kunendlela nawe okwakho okuzokwenzeka ngayo ngakuthi awona manje akufunakali kwesinye isikhathi ukuthi manje wena bese ufuna ukudikiba ngoba ngesikhathi ubheka into zabanye abantu uzophela amandla endleleni ngesikhathi ubheka usibanibani ukuthi uyasebenza uzophela amandla endleleni uthi mina kuthuli mina kwenzeki kanti yindaba akuthi yabona lapho ngaleso sikhathi nento yakho wena manje uyishonisa phansi ngoba bayakubuka abantu bakho ngesikhathi wena usufikela na udikibala ngenxa yokuthi into yakho uyiqhathanisa nomunye umuntu noma wena ufuna ukuyifanisa neyo umunye umuntu okuyinto erongi linda inkonzo yokulinda bakithi ithi into yakho mangabe usuyile linda ulandele isibonakalisa uma khona bakutshengisa kona wenze mangabe besathula na ulinda ungatatazeli kodwa ekugcineni into osukudalelwe yona izokwenzeka ngendlela esukidaliwe akekho umuntu bakithi ozokwazi ukuthi ayivimbe into okusuke vele wena udalelwe yona ukuthi ukwazi ukuthi kwenzeke as long izinto zabantu abadala noma izinto zakho noma unyawo lakho uhamba ngendlela okuyiyona uphinde futhi ungahlukani nomkhuleko bakithi ngicabanga ukuthi kuyazwakala manje ibeka kanjalo kodwa bengizoniguguzela khona nobengifuna ukubeka obala bakithi ukuthi abantu bakwazi ukuthi akusiyena wonke umuntu ozolungisa indlela yakhe kamoya kodwa manje athi melungisa okusho ukuthi udalela ukulapha abantu cha kodwa futhi kunjalo akusho ukuthi ke manje usuzoyeka ukwenza izinto ekumele uzenze uze ukuhamba amanzi uye ukukhule kwabintaba cha akusho ukuthi futhi masebe kubusisa wena ngokuthize sekukhona bakupha kona okusho ukuthi wena ke manje khohlwa ukuthi uqalephi noma khohlwa yilabantu kuyibona wena uqala balapha basebe kunikeza izinto ungakukhohlwa akumele ukuthi ubakhohle bathi qhubeka nendlela yakho khona sebekuthathe bakubeka phezulu musu bakhohlwa abantu bakho lokho kuzokwenza ukuthi lesibusiso ophiwe sona noma lezi zinto onikezwa zona ziqhubeke kunaphakade zingapheleli endleleni bakithi ngicabanga ukuthi kuyazwakala uma ngabe ngiyibeka ngalo ndlela nawe umuntu okuthola ukuthi ukuyona le ndima kamoya okuthi ngempela usukudalelwe lokuthi ukwazi ukusiza nabanye abantu linda ungayiqhathanisi uzungisize ungayiqhathanisi into yakho neyomunye umuntu ngoba uma uzoqhathanisa into yakho nomunye umuntu uzophela amandla endleleni izinto zingasenzeki njenganalowa muntu kanti mhlambe wena into ohamba nayo inkulu hayibo kanti wena amandla akho noma indlela okwenzeka ngayo wena kulowa muntu kuwena kuzokwenzeka okungaphezulu wena kade ufisa lokho ya ngesikhathi wena usufisa komunye umuntu idlozi lakho usuqeda amandla kunezinto manje ezogcina sengasakwazi ukwenzeka kuwena ngendlela ngoba manje wena ubheke loya kulolu hambo lifune ngazi ukuthi ungangambheka omunye umuntu lolu hambo lifune ngazi ukuthi ungabheka wena nendlela yakho ukuthi ufunakala unyathele kanjani wenze ngayiphi indlela ungaziqhathanisi nomunye umuntu ngicabanga ukuthi kuzwakele bakithi iloko ebengifuna ukuzokubeka namhlanje iloko ebengifuna uzokucacisa nginethemba futhi ukuthi bakithi lezi inkulumo engizikhuluma khona uzothi makufika kuyena kube usizo kuyena ngizocela ukuthi ngithanda ukuthi bese ngimani lapho namhlanje izophinda futhi ibonane ngokuzayo